Sisho nomthakazo omuhle silamukela njalo kwesinye isiqephu sethu sezindaba kumsakazo we-Citizens Movement Radio namhla kungoLwesihlanu zingama-22 kuNcwabakazi ngomnyaka ka-2025. Indaba lizethulelwa ngikhethiwe Chuma. Wesihamba phambili namhlanje uhulumende olomlando wokweseka ugatsha lwezemfundo kusho ilunga ledale lephalamende lapho ligqugquzela uhulumende ukuba abhadale izikwelede ze-BEAM. Inhlanganiso ye-United Nations yamukele isinqumo sokwesulwa kwamacala amathathu abantu abathathu ababoshwa egcekeni lendizamtshina. Umnangagwa usesolwe kakhulu ngokwenza kube licala ilungelo lokubhikisha. Nanzi indaba zethu ngokugcweleyo. Omela iKaripa edale lephalamende umhlonitshwa uShine Kwangwaba usekhuthaze uhulumende ukuba abhadale izikwelede ze-BEAM esezedlulise iminyaka 2. Umhlonitshwa uKwangwaba uthi uhulumende kumele enze njengalokho okuhambisana lesisekelo sombuso esekusiqaphuno sama-75 lapho kumele uhulumende athathe umlando wokweseka ugatsha lwezemfundo. Uye wangezelela ngokuthi uhulumende ngokwehluleka ukubhadala izimali ze-BEAM wenza imfundo ikhangelelwe phansi ezikolweni kanti njalo lezinga lemfundo lizaba phansi. Ake sizweni umhlonitshwa ekhuluma. It is quite regrettable to note that the government of Zimbabwe has failed to fulfill its obligation of paying the BEAM funds. As we speak, it's almost 2 years since it last made payments into those schools. The Constitution of Zimbabwe is clear on Section 75 that every child has got the right to acquire and to access education, despite the fact that some of them might be from underprivileged families. So as a member of parliament, I urge the government of Zimbabwe to make sure that they fulfill what it has promised. Remember, for those schools to function well, they need those funds to be deposited into their accounts. So it is my plea to the government of Zimbabwe to make sure that these learners are given an opportunity to continue with their education. Inhlanganiso ye-United Nations emelwa nguMary Law okhangela amalungelo abantu isiyamukele isinqumo esilethwe inkantolo sokwesula amacala amathathu abantu abathathu abalwela amalungelo abantu abathi uNamathai Khwekhweza, uRobson Chere kanye loSamuel Gwenzi abathunjwa egcekeni lendizamtshina ngomnyaka ophelileyo. Ephosela emakhasini akhe okuxhumana awe-X izolo, uLola uye wakhuthaza uhulumende waseZimbabwe ukuba angakwenzi kube licala ukuba abantu abalwela amalungelo abantu benze umsebenzi wabo ngokuthula. Umthungameli webandla leZANU-PF njalo ebusa ngodlakela u-Emmerson Mnangagwa usesolwe kakhulu ngokwenza kube licala ilungelo labantu lokuba babhikishe njengalokhu okukhona kusisekelo sombuso waseZimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokuba kugwetshwe abathathu abalwela amalungelo abantu abathi uPhyllis Pikitay, uDaphne Kutha kanye loSimbarashe Blackstone abagwetshwe inyanga ezimbili ejele loba babhadale imali engangama-200 edoleni laseMelika ngumantshi waseHarare. Oweboshelwe kwezepolitiki uRonald Hondongwa owaboshwa kanye labangama-78 kumnyaka ophelileyo e-Avondale uthi uMnangagwa uselephulile ilungelo lokuba abantu babhikishe. Ugatsha lwamapholisa solusole kakhulu ngesinqumo sabo sokungavezi abantu ababandakanyekayo ekutshontshweni kwegolide elingama-kg angama-50. Inhlanganiso yamapholisa iye yaveza imininingwana yokuba ivimbe imota yeToyota Prado ebithwele leli golide kanti njalo libiza izigidi zamamiliyoni edola leMelika, kodwa abazange basho ukuthi ngobani labo. Lo wayemela iMount Pleasant
President edale lephalamende umhlonishwa uFatsai Mahere usole kakhulu isinqumo samapholisa sokuvikela ukuveza labo bantu. Ngombiko oveziweyo kubikwa ukuba iZimbabwe ilahlekelwa imali engaphezu kwe-2 billion ngomnyaka ngenxa yokutshontshwa kwegolide lokususwa kwemali elizweni okungekho emthethweni. Kusenjalo ibandla eliphikisayo selikhuthaze inhlanganiso yeZAC kanye lezinye inhlanganiso zomthetho ukuba ziphenyisise abantu labo abakhulunywayo kudaba olwakhitshwayo lwe-gold mafia elokutshontshwa kwegolide lokukhitshwa kwemali okungekho emthethweni elizweni. Owemela iLobhengula Makwekwe edale lephalamende umhlonishwa u-Eric Gono uthi ukuvilapha kwamapholisa kubopha labo bantu ababandakanyekayo kukhuthaza amanye amasela atshontsha igolide labakhipha imali ngokungekho emthethweni ukuba baqhubeke besenza ukuganga. Ake sizweni umhlonishwa uGono ekhuluma. Sivuke namhlanje sithola inews ezokuthi kule mota umhlobo wePrado ekade ithwele igolide elingaba le value engaba phosi idlule 1.5 million. Imota leyi abanikazi bayaziwa kodwa amapholisa awafuni ukutshela umphakathi ukuthi ngobani ababanjwe betshontsha igolide leli belikhiphela ngaphandle kwelizwe. Abafuni ukutshela ilizwe. Kuyafana nje angazi kumbe indaba elegolide phakathi ilethani valobani emapholiseni ngoba iphume indaba yegold mafia kwaba le documentary elamabizo awamasela atshontsha lelo golide but asikaze sizwe ukuthi babotshiwe. Nanku namhlanje kuyakhulunywa ukuthi kule golide elingaka elitholakala endaweni engaka kodwa alikhulunywa ukuthi litholakala kubani njalo umnikazi walo mbani kumbe lelo sela ayikade likhipha inotho yelizwe lihamba layo kwabanye amazwe ngobani akukhulunywa lokho. Kodwa lokho kuyaziwa njalo ukuthi abantu abayenza imisebenzi enje ngabantu abalobudlelwano kumbe ngabantu abayingcenye yeZANU-PF. But sesifuna ukubona ke manje ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission izathula kuze kube nini iZimbabwe itshontshelwa ngalindlela etshontsha ngayo inotho yelizwe. Igolide leli elifika phose 2 million belisendleleni eyokuphuma elizweni asazi ukuthi kade seliphumile already lingakanani. So sifuna ukubona ke from iZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi bazonika iZimbabwe confidence bani ngalama cases awekhona. Izakhamizi zaseBuera North kuWard 31 sezisole kakhulu ukuziphatha kukaSobhukwabo uRuka Munanda ovela esabelweni seRima. Izakhamizi ezinye ziye zaxoxisana lomsakazo weCitizens Movement Radio zithi uMunanda uyabaphoqela ukuba bakhiphe $10 emalini yeMelika lapho bebhujelwa izihlobo zabo emakhaya bese kusithi elinye $10 ngelokuthi bathole incwadi zokungcwaba. Ezinye izakhamizi ezingathandanga ukuziveza zithi uSobhuku njalo uyaphoqela abantu ukuba bamuphe isaka lomumbu komuzi munye ngamunye ngemva kokuba bethole usekelo kuhlelo likamongameli olokubapha ukubancedisa kwezokulima. SisaseBuera njalo izakhamizi zakule ndawo seziveze ukukhathazeka ngokungcoliswa komoya kanye lokugugudeka komhlabathi wabo okwenziwa inkampani yamaChina ebizwa ngokuthi Maximind labo abemba ilithium emine yaseSabi Star Mine. Izakhamizi zithi amatharakitha amakhulu athwala le lithium adlula kule indawo ephakamisa uthuli kanti njalo lolu thuli luyaphambanisa izilimo zabo. Iloba besenza izimali eziningi kule indawo inkampani yamaChina le kayizimiselanga ukuba ilungise imigwaqo ukuze lezi zimota zihambe kuhle. Umkhankaso obizwa ngokuthi Hachi kweSamiskaba lo oqoqwe inhlanganiso yeNational AIDS Council iNAC usuthole usekelo kakhulu esabelweni saseChipinge ukuze balwisane lokumemetheka kwegciwane leHIV lokuzithwala kwabantwana abasha kanye lokwendiswa kwabantwana. Le imizamo isebenzisa isintu kanti njalo ithola usekelo kuzinduna ukuze batshintshe ukucabanga komphakathi.
Izinduna zakule indawo zaseChipinge zonke sezitshengise ukusekela lo mkhankaso kanti njalo baphakathi kokuqoqa abantu ukuba bengenzi izinto eziphambana lo mthetho. Inhlanganiso ezisebenza phakathi komphakathi ezigoqela iPlatform for Youth and Community Development lazo ziyalusekela lo mkhankaso njalo bayancedisa. Ipholisa elike laba lodumo ensukwini ezidlulileyo ngemva kokuba imemezele ukuba nguye osephethe intambo kugatsha lwamapholisa uncitshwe isibambiso umantshi waseHarare uVakai Chikwekwe. Umpholisa uSimbarashi Mandivita owathi zonke izizalwane zaseChina kumele zixotshwe eZimbabwe uncitshwe isibambiso ngemva kokuba ekhangelwe njengomuntu ongakhona ukubaleka njalo axamukele ekuphenyeni kwalolu daba okwenziwa ngabalingani bakhe. Udaba lolu luye lwadlulisela phambili kwinyanga ezayo mhla zinhlanu. Isiphathamandla sebandla eliphikisayo uSeneta uJemison Mthimba usechothoze kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukubhadala inkampani yeBeautyman World lokho sokuphoqelele ukuba bamise izisebenzi emsebenzini ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukubabhadala. Umqondisi wale inkampani uAndrea Zetzman uveze lesi simo njengesimo esibucayi kodwa esidingakalayo ukuze benelise ukugcina isidima senkampani yabo loba kuza kuphambanisa impilo zezisebenzi zabo. USeneta uThimba uye waveza uhulumende owehlulekayo kanti njalo ongalawo amaqhinga okudinga imali yokuba kwenziwe imisebenzi ezakuthatha isikhathi kanti loba besenza njalo basebenzisa imali etholwa ngesikhathi esifishane lokho kwenza kuphambanise ukuqhutshwa kwamabhizinisi kanti njalo kwenza abantu balahlekelwe imisebenzi yabo. Kesibuyele njalo kudaba lwethu oluhamba phambili lapho amankampani amaChina ephambanisa umoya ngokungcolisa. Siye saxoxa lezizalwane zaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngenani lamankampani abantu baseChina afikayo ngokungcolisa indawo kanti njalo bephambanisa lempilo zezakhamizi. Ake sizweni. Maswera sei pano paCitizens Movement tichisangana vana veZimbabwe tichikurukura zvinetswa zvingaidai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya tiri kukurukura nezvayo nhasi inhau yekucherwa kweminda kuitika kunharaunda dzakasiyana siyana senyika yedu yeZimbabwe. Inyaya iyi haisi kuitika kuBhoera chete asi iri kuitika kudzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe kuti maChina ari kutora minda yedu achimaina vachichera minda yedu ichisiya minda yedu yaparara ichisiya makomo edu aparadzwa nemaChina. Asi tiri kuti vana veZimbabwe dambudziko iri harisi kuBhoera chete rokucherwa kweminda rokumainwa rekutorerwa maresources edu nemaChina haizi kuBhoera chete. Muno mamutoko munomu tino dambudziko nemaChina. maChina ane simba rakakurisisa kudarika muridzi kudarika isusu maZimbabweans. maChina ane simba kudarika isusu maZimbabweans. maChina akapuwa simba nehurumende yeZimbabwe kudarika isusu varidzi venyika ino, kudarika isusu vana venyika ino yeZimbabwe. Saka tiri kuti isusu vana veZimbabwe ngatibatanei tigone chinhu chinonzi kubatana. Tikagona chinhu chinonzi kubatana tinenge todaidzira kuti enough is enough. Kana hurumende nemasoja avo nemapurisa avo vachite chaakonouraya vanhu vemuZimbabwe nokuda kuti vanhu vomuZimbabwe vapanduka vari kuti no zvamuri kuita nemaChina hazvizi kutifadza. Zvamuri kuita uori hwamuri kuita nemaChina kana kuti kupa masimba makuru kudarika isusu vana vemuZimbabwe muchipa maChina achichera makomo edu achiparadza makomo edu zviwanikwa zvedu isisu vana vacho munyika idzodzo tisina chatiri kubhenefita chohuviri. Ndiani angatipupure pano kuti muno mamutoko muno hatina kana chatiri kuwana nematombo ari kutorwa but matombo aya ari kutorwa daily basis muno mamutoko. Tikatarisa muno mamutoko hamuna kana even industry zvayo muno mamutoko hamuna industry. Mahospitals edu hamuna mishonga, makliniki ese haana mishonga, marodzi chaimo chaimo muno mamutoko hamuna marodzi. Marodzi edu ndiye marodzi ana enguva yarodzi nokuti tinofamba marodhi ane madhasti, marodhi asingagadzirwa, hamuna maintenance. Asi tine zviwanikwa zvatinazvo muno mamutoko
zvatinokwanisa kuti tikazvitengesawo tinogona kutogadzira madhibha, tinogona kutogadzirawo zvinhu zvokuti mutoko ine inosimuka, asi hatina kana sende ratiri kuwana. Masabhuku chaichai anopuwa motikari kuhurumende uko, vapuwa motikari machifu anopuwa motikari kumachifu achipuwa, asi mota yacho pairi kufamba haina rodhi. Saka tino dambudziko neuori huri kuitwa nemachifu kuti machifu anoda zvinhu kupuwa motikari, asi vanhu wavo wavanotungamira tiri kushupika tichishaya mvura dzokumwa. Tinomwa mvura dzemumatsime, mvura dzinoti dzinomwiwa nembwa, mvura dzinomwiwa nemombe usiku, mvura dzinomwiwa nenyoka usiku, mvura dzinomwiwa nezvipuka zvesango usiku, ndozisemu mvura yandiri kumwa inini munhu. Asi masabhuku edu anoenda kunopuwa motikari kustate house kuparadza mari yenyika. Mota iye haina rodhi yairi kufamba nayo. Saka tiri kuti isusu vana veZimbabwe ngatisimukei, tirwire nyika yedu, tirwire maresources edu ari kutorwa nemachina. Saka maZimbabwe takaramba takanyarara, nyika yedu inoenda takatarisa. Thank you very much. God bless you. Alo, maswera sei? Ya, nyaya yemachinese munyika ino yeZimbabwe iri kutonetsa zvakanyanyisa. Ndo zvavari kungoita machinese aka vakauya kuzongoluta chete, they just looting malithium, and havasi kuchera lithium yoga mumamines yamuri kunzi muri kuwanika lithium. Aiwa, vari kuchera gold, because mukatarisa nzvimbo dziri kunzi dzinowanikwa iyo lithium kai inzvimbo dzine mamines anochera gold, munowanika gold zvekare. Saka machinese vakati vaona lithium ka, then vanobva vatora gold negold futi, vakaona gold havazotauri manje kuti taona gold, vanongoti tiri kuchera lithium chete, but igold futi yavari kutotora nezvimwe zviwanikwa zvavari kutotora. Then lithium yacho iyoyo havasi kugadzira marodzi, kuno kugoromonzi exactly zviri kuitwa kwataurwa ukwako, exactly kuno kwagariwe kuno kugoromonzi vakatotaura kuti magari vakatochema vakati no, kuri kuita dust, road yamutakurisa lithium iri kuita dust, gadzirai. Vakatongogadzira padiki, but kumberi kwacho havana kuzogadzirisa. Saka machinese avo basa ravo nderekungoluta chete lithium negold vachiendesa kunyika kwavo straight away. Mukatarisa lithium iri kucherwa kuno kugoromonzi kunoku, iri kuenda straight ikapinda muna Mutare Road muyemuka, ibva yananga straight Mutare Road Mozambique, amene kwavanozoiyambutsa nako ibva yaenda kuChina straight away. Saka havazokwanisa kuzogadzirisawo marodzi acho, ende magonyeti pazuva panogona kudarika na 200 gonyeti murodhi imomo. Mugona dust racho rinenge rakanyanya zveshuwa. Saka inyaya inotonzwisisika iri kuchemwa nevagari vekunzvimbo iyoyo kuti machinese aka vatikanganisira nyika yedu ino yeZimbabwe. Mugona vanotokanganisa, dai vachitogadzirisawo marodzi acho, vachitogadzirisawo nenzvimbo dzacho dziri kuita kuti vawane lithium yacho negold, zvino havasi kugadzirisa. Ende mukatarisa machinese aka vane utsinye, havagoni kubata vashandi zvakanaka. Murikuona havatogoni kubata vashandi veikoko kunana lithium mumamines imomo, vanogara vakachinja, unogara uchidiwa vashandi every day. Ukaenda iwe uchida kutsvaga basa kulithium kukutaurwa kwacho ikoko kunofiwa, muona kunoshandwa, ende kunotofiwa, ende vanobata vashandi rafu vanhu ivava. Saka isusu tiri kutochema munyika ino yeZimbabwe kuti machinese aka vari kutotikanganisira nyika yedu, handitika vari kukanganisa. Ende hurumende apacho hapana zvavari kuita. Government chayo basa ravo ndekungoluta nemachinese avo vachiluta. Saka isusu sevagari vemunyika ino hatisi kufara nazvo izvozvo. Umongameli wenhlanganiso yenguqu umhlaba wonke uGianni Infantino uselethe amazwi akhe enduduzo ewethula kunhlanganiso yenguqu kweleZimbabwe iZIFA ngemva kokwedlula emhlabeni kukalowo bedlalela iqembu lama-Warriors uTendai Ndoro obhubhe kule viki. Kunkulumo yakhe eyethulwe ngumongameli wenhlanganiso yeZIFA uNqobile Magwizi owethulwe izolo, inhlanganiso yeFIFA iveze uNdoro njengeqhawe kwezemidlalo yenguqu. Baye bananzelela njalo usekelo lwakhe alulethe kuqembu leZimbabwe labadlali benguqu lapho ehlanganele emidlalweni ye-2017 AFCON tournament.
Ukuziphetha lezi ndaba kumsakazo we-Citizens Movement Radio nanze bezihamba phambili. Uhulumende ulomlando wokuba eseke ugatsha lwezemfundo, kusho ilunga letale lephalamende lapho likhuthaza uhulumende ukuba abhadale izikwelete ze-BEAM. Inhlanganiso ye-United Nations yamukele isinqumo sokwesulwa kwecala labathathu ababoshwa egcekeni lendizamtshina. Umnangagwa usesolwe kakhulu ngokwenza kube licala ukuba abantu besebenzise ilungelo labo lokubhikisha. Siziphetha lapha lezi indaba.